Vha khamphani ya mudagasi ya Eskom vha ri na mvelaphanda yavhuḓi kha pulane ya mveledziso ya mudagasi ya u wana thandela dzine dza nga kona u khwathisa system ya u kuvhanganya mudagasi na u katela vhaṅwe vhabveledzi vha mudagasi vhaswa. Various plans were implemented at the Vha Eskom substation outside Pulane and Merensky substation near Tubati in the Limpopo province in order to mitigate this safety risk. Other projects are ongoing. Vaofisiri va khamphani ya Eskom vha ṋetshedza muvhigo wa pulane ya mveledziso ya mudagasi e vha ri pulane iyi i ḓo thusa ḽino shango nga u fhungudza u khawa ha mudagasi nga u sielisana na ndisedzo ya mudagasi u linganaho lwa tshifhinga tshilapfu. Our analysis reflects a requirement of approximately 2,890 kilometers of extra high voltage lines and 60 transformers, requiring a capital investment of 72.2 billion rands by financial year 2027. Mushumo wa system ya kuvhanganya mudagasi ndi u swikisa mudagasi munzhi kha mimasipala khathihi na vharengi. Vha Eskom vha khou vhilaedzwa vhukuma nga u tsela fhasi ya mveledziso ya mudagasi ure hone hune vha khou ramba vhabindudzi na vhane vha nga kona u shumisana navho kha u bveledza mudagasi munzhi. Based on these adjusted generation assumptions, approximately 53 gigawatts of new generation capacity is required by 2032. And we believe this will be sourced mainly from renewable energy resources, especially solar and wind. Vha Eskom vha ri zwa u fandekanywa khamphani iyi zwi tsini na u khunyelela. Vha ri khamphani iyi yo tevhedza maga oṱhe o teaho a u ita khumbelo dza ṱhanziela kha vhamanḓalanga zwa fulufulu kha ḽino hune zwoṱhe zwa khou lavhelelwa u khunyelela nga 2024. A binding merger agreement has been signed between Eskom Holdings and the new subsidiary, and there are a number of suspensive conditions that need to be fulfilled before the transaction can take effect. Vha Eskom vha ri zwa u tshinyadzwa na u tsiwa thema mveledziso zwi khou humisela murahu kushumele kwa khamphani iyi.